Kane Kynmaw Bakhuid, Tongin Duai, Nagabinda, I Marilyn, Nongkhalau, Rakhe SNGI Kaminda SNGI, Duai Nagabinda, Dibi Gral Karbani, but Pristiful Nongspung, Basita Harsha, Nagabinda Jinkoi Jinkia Junki. Duai Nagabinda, I Meban Lambor, Yaurod, Baron Haparenga Jimpanga Jingshitam. Duai Nagabinda, Aldala, Graceil Dora Savian, Baron Gajingshitam, Plakun, Paujisun Penquite Yai. Duai Nagabinda, Dansina Champlian, Baron Haparenga Jimpanga Jingshitam. Ni duai Nagabinda ki inga sem jong Sofina Maulong patik Marwain. Ni duai ru Nagabinda Ritalis, Nikki Paul, Sania Mary, Christy, Sylvia, Recarus. Duai ru Nagabinda Clara Maulong, Carmo Maulong, Lokinia Maulong, Crokinio Maulong, Nokinio, Jerim, El Nong Light, but Robin Nud. Nagabindaga Jingjatait, Mam Jukut Min Siam Junkie. Nidwai, Nagabinda, Troll, Kirit, Wanyang, but Trollan, Wala, but Hindri Mutkikun Junkie, Nidwai Nagabinda, Ting Shine Lang, Wanyang, Shamsuk Lin, Danisha, Darik Skem, Lai Kordosh, Mary Sharailin, Duai Nagabinda, Litsia Wanyang, but Helin Shan Walang, but Kajing Tumo Junkie. Warlais Pak Sakula. Sing but Gadutara to Roy I can sawa.
melong ublay jonga nganai jingero yame ko blay ngan pen krau yame namar melong unong penim jonga ko himen ko para kane galong sngi ka ba comment nagabinda jongi nagabinda baur ki krustan jongari India namar ba ngireke yakasngi Burrom jongu Thomas Apostol bad mindaga sngi kalonga sngi jonga Indian Christian de kasngi Burrom jongi Kristan baro jongari India tonginang yakamen lang baru jisu nagabinda ka jingait kabangila yopediang lemba u Thomas Apostol tonginang IT ya baro keri India ba utrai un persat ya baro ki kon ki bambat itu bad id ya jisu bakin stang ban jan bad jisu lemba ka jingya sai lem jongu Thomas Apostol ha ka bangi IT ya baro ki ne jing tumu nginang kershan markeliang ha ka jing duai jongi nagabinda kim kam ministry baro commission baro kaba kadang iai beteng hagari India pautrai unang shimdi pura ya ka jingang nur jangi ya ka jing duai jangi ya ka jinge jangi ha kerteng upa badukon badumen simbaku Kajingaye jungu trai jungi u Jesu Christ. Bad kajingi jungu blay. Lem bad kajingi asulak jungu men sim Bakhuid kindon reng God bad pi. Reng God bad piru. Ko himen ko para. Utrai. Uparsad yengi. Lempa u Thomas Apostol. Ban pediang ia u kumukin rajangi ublay jangi utrai ulang ken rajangi utrai ulang ublay jangi bangin pentimai ia ka jimpla jangiru rengkat padu Thomas Apostol bamangiru nginyo bor halur ki jing tolar jangi katasin ngi pentimai ia ka jinge jangi bau Jesu ulang ublay jangi nginang yo bor halur ki pop jangi nginang yo bor halor ki jing talot jangi nginang yo bor halor ki jing duna jangi badu trai un kinti Burrom yangi nginaiti yagi jing talot jangi menta yagi pop ki bangilale yagi binta janga jing talot jangi kabaya de bad ka jing koid ayu Jesu unang kinti Burrom yangi badngin pla ha ka donur kamen siam jangi ko trai janga ko blay janga yarap yanga yaga jing talot ke jing e janga sange shipor banaiti ya bar ke jing talot jangi hau Jesu Jesu be id ngidon bon ke jing tuna hangi Sait kud yang i dakas namba kardor jame yaki kamat jangi yaki skor jangi yaki shindur jangi yaki jimbur jibar khat jangi yaka met kapat jangi bangin duplang ki kun ki Bakhuid par ben yo i ben yo mat yeme nga plam au play badan por baro batapi kon men ko param banglale pop shipun e dagi jim par khat dagi tin dagi kham dagi jingle klek dagi jingle phalat janga Daka jingle palat janga, daka jingle palat bakrau ye jungai. Namagata nakarpadi ka Maria Bakhuid, kabayay sa katisoti, yaki angel bakiri kui, badiapi ko himen ko para, banduay nagabinda janga, how try ublay jangi. Ublay badan por baro nis ne yangi, parendala mapiki pop jangi, unyalam yangi shaka jingim bam jekut. Amen. Go try to isene, go try to isene, go try to isene, go try to isene, go Cristo isene, go Cristo isene, go
to isene. Good try to isene. Good try to isene. Good try to isene. Good try to isene. Burrom ubleisha dron. But I can doubt soon. Aki ben ribaro. But don't come on, Baba. Ya roya me. Inang bangi mani. Biar pendon Burrom. Ani semuanya me. Ani semuanya me. Ko try ko bless him ko pardon boraro ko kurmarenuba ko try you Jesus Christ Mawkhlam radu bless akikit ko pertay Tuklinga jingkepa Tos sngi Tos sngi Deitama me Bakhuid Deitama me putrai Uwe bahat lidan Mame ko Jesus Christ Mami bayay long play Hajing along kawe Padu men simbakut Aga Burrom upa Aga Burrom upa To nginia duai. Ngi duai lemba ka jinga side lem jangu u Thomas Apostol. Nagabinda ka ri India baraka way. Nagabinda ki Kristan jangari India. Don ki jaka ki Kristan ki imhak padenge jinge. Don ki jaka baki kuon jangu blai kimpat itu ya Jisu. Ya itiro ya bahar ki jait benrio bahar ki brio ki bampat pediang ya Jisu haka jingem chunki ni duai naga benda bahar ki missionary ki bayalap ya ka kubor jongo balai ayut aiba u Thomas Apostol unang ya side naga benda ka missionary mission Kopa ubahabening u Apostol jame u Thomas ula play ula pla ya ukon jame ba ulong utrai bad ublay jangu ai ba kajingya sai jangu kanyarap yangi ban nang jiliu kajingye ha ukon jame bad kumda kan yalam yangi syaka jimpenim bar ngi duhai kerpang bar ngi IT kerpang ro ya ka ri India syaka jingya side lem jangu ma u iba im bad ubasan shar bad me lem bado men siam Bakhuid uwe ublay junom la junom Amen. Kaching puli ni kamjeng apostol kan nang abashipel kat khot arpasau ter hadulai pesan. Hakasngi babut ulapoy hakai saria hakaba u Cornelius lembat kikur berkilok kiba ulok khot ngopa kilaya ap u. Haba o Petrus unsarung hapo ying u Cornelius
ula lait shao ya ula dem hagi kicat chong bad ula ngo la dem ya Henry Petrus ula pinyang ya to yang ula ong. Namar nga hiro ngalong tang ubriu. Petrus ula keren ya yat bad Cornelius kat ba udang rung po ying ha ka ba ula shem shikrui kibriu kibayalum ula ong haki. Pihi pitip ha baya uju umsha da kenyam chung panait kai niat selok pat ucentil. Henry ublay ula pen I hanga pangambit banyaw pumkut nya ceklia ya unu ubriu. Te kumta haba pila wan yanga ngalawan klemjis ngawit ai. Kumta ngakali yapi balay kain wan yanga Cornelius ulaong. Min lai sngi hamar gani kapor kata lai baje no sngi ngaladang duai haying jonga. Kindit uway ubriu ubariam da kijan bapernai ulayang hakamat jonga pat ulaong. Ko Cornelius ublay ulayak sngaw yakicing duai jongpi but ulakin mau yakikamle isn jongpi. Topa briu sa chopa pankot ya uway ubru ubakerteng Simon Petrus. Usyong basa haying Simon nong trisni ubasyong hajanduriaw. Dekumta ngalapak kot ya pisisindon pat pilas bon banwan. Mentang ya don baro hangni akamat ublay panyok sngaw ya ke ba uteray ulah hukum ya pi panong. Petrus ulas dang ban keren. Mentang ngalas ngoto dashisha ba ublay ule yakibriu baro lin ha kacuk kerukom. Ya uta ubating buram ya bat ubale ya kabadai upriang sngopa kamper la uday na kanu kacai kekinja kaketin jong uteray. Simna Sam Sapuar nomor News Pak Arpulai. News Pak Arpulai. Kumbas liang poliu kas kemen sim jonga kas liang yublay ngatrang yublay ba imlan ngan wan akmat jongu.
Kajing puli baar, kajing puli na kashti baningkong jong Petrus, kalandong baningkong kat kot lai hadu kandai. Enyero ya ublay badukpa jong turai jongi uji sukres, ubada kajing sngi bakrau jong u, madda kajing mipat uji su na kajing yap, ulapan kha thamai yangi, sya kajing kermen kaba yo jing im. Sya kanong pateng kabamla ban puot su, kabamla ban slor, no ni ban bitingit. Ya kabala bu karpang na beneng na kabanta jong pi. Ya kiba ublay usumar na kabor lingba kajing na kabanta kajing penim. Ya kabala kre ban penpau ha kesngi bakadu. Don daw bapin ya kemen hangni. Shipor pila ban syam lanot na buon kijing tenju. Henry kani kalong kumta kanang ba kajinget jong pi kabalong kam koridor ban ya kaksiar nala bala prang dakading kanlong kababit ban yo kajing yaro kana bat kaburam anda uji sukres uwan pau wat la pim pat ju yu i yu pi i yu bat klem da yu i yu menta tonget ha u bat tushat kemen da kajing kemen badon buram bat bamla ban batai kum uso jong kajinget pin yo kat ya kajing pin im kaktien jong trai Ngalajit ya pi bapin dup lek ban dup seisok bat ba usok jong pi undup sa. Haleluya, 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 haleluya. Utrayun don rengkat bat pi. Rengkat bat biru. Kajing pulina ka Apostol Bakhuid kat kumuya ani. Kau ramai utrai. Uwe na ki kadarngot ki sinran. U Thomas Yau balakot didimus shimdon rengkat batki haba ujesu ulawan. Kumda kiwei pat ki sindran kila ong hau ngila yo ya utrai. U Thomas ula ong haki lemda ngayo yaki dak jingmong hakakti jongu barnga kata yaki to ki ding prek barnga teba yaka krum jongu ngan nge pras ngi hadin kesenran kilaya don lang biang hapoying Padu Thomas ula don rengkat batki ki jingkang ki kang Henry ujesu ula wandrung badula yang hapadeng jongki uda ong ka jingsuk hapi nangda ula ong hawu Thomas so iya ka shimbriakti jumpi hangne but paid yakikti jonga nangda kner lakakti batatuwad yakakrum jonga what artatin shu batonge
u Thomas ula jubab. Ko trai jonga, but ko blay jonga. U Jesu ula ong hawu. Namarba, pila yo iyanga, pila ngek. Sukito, kibam shimla yo i, Henry kila ngek. Ka gospel jongo trai. Kajia royal mitu Christ. Ko himen ko para bayit how try Jesus Christ ning kong ning shap nga ay ko ble sngi Burrom basuk iapi iway pa iway. Sngi Burrom jongu Thomas Apostol. U Apostol jongari India. But kumjuru kane kalong ka Sngi Burrom jongi ki Kristan hari India. Kasngi babu kerpang nagabinda jongi ki Kristan. Kintup ya baro ki kenhon Kristan. Namar uso usembai jonga jinget kalastang ban mi kalastang ban mer hakari jongi lempa ka jingwan yukijat jongo Thomas Apostol. Bangitip hadin ka jingia bat ka jimi pa jongo Jesus Christ. Ki apostol kilastang ban late kerlang ban yala iya ka kubor baba lemba ka jingalam jungo men siem bakui ka Pentecost kala pelong iya ki apostol ban long ki baslur badu Thomas Apostol katkum ga kana kaba priang batkum juru kabang yoi naki jingto bakui kabalese pat kintup haka gospel haki sautili ki gospel dondro ki ve pat ki jingto shapanga jingi kai jongi apostol barga jingi kai jongu Jesu but kakadau bau Thomas Apostol ula wan shakari India barkum juru shari Persia ula yalap yak kubar baba haki nigiri but katkum ga jingi kai kabangi dangiyo nakari India ula wan yuke jat haka ri India ha Kerala badula stang ban yalap ya ka kubor badula yalap ya ka kubor baba shaki Brahmin ya ki Hindu but born ki Hindu ki Brahmin ki jai nambudiri ki yong ki batray kerpang ha ki temple jongi Hindu but ki batray ha ki ying jongi sem de maki kilas tang ban pediang ningkong yaka jinget hau Jesu lempa ke jingelap jongu Thomas Apostol. Bado Thomas Apostol haba ula yalap bon sen ki bodro yaki kampella ha ki jingelap jongu bad kalong ka batsuk yaki Hindu ban pediang ya u Jesu lempa ke jingelap jongu Thomas Apostol. Bad menta ngidon born ke missionary kiba mi naka Kerala namar kaneka jinget kaba tenrai kaba kilayopediang kaba lahiar pateng shaki kon kikti ki kon kiksiu jong kiba pediang yaga jinget ladapi pai katchaba ke perteba rokawe penlap hamalla ki kendon iya ki nongyalap bad ki father ki sister ki batre ki ba mi nakata ki jingalap jongo Thomas Apostol bad baro mangi lese don burna padeng jongiru kila yopediang ya ke jinget bad kila yopediang ya ke jingi kai lemba kum kini ki missionary ke ba mi lemba ke jingalap jongo Thomas Apostol bad deina ka daga daw ko himmen ko para kadba ngi rakhe ya ka Sngi Burrom jongo Thomas Apostol ngi deben sautu ya ki kam ka ba ulastang
kampat pura namar kade banyai beteng lemba jongi. Badu Thomas Apostol ula yap mater hari India haga state haga jilla Tamil Nadu haba uwai uburi ula dung dawud tari yawu namar ula bishni yawu bad kila ting yawu lemba ke jingyalap bon kikun na ke niam Hindu kin sabut yawu Jesus Christ. Bad ha Kerala don u ko wayu lum kendam menda ngikot malayatur bon ki briu ki late kamdame ha ka porlen ban leshitom ban shashitom hakaba kiu shautawlum bad ki duwai ya kalindi dimpana bad ha uwai maus yang don ka ding kejat jongu Thomas Apostol bad hana ki ong bakade hangdo ulayang banangda ulaher kum usim sha mailatur sha Tamil Nadu ko himen ko para don bun gi khana kaba ki kai yengi shapanga jingwan jongu Thomas Apostol hari India bad menda nge persang ban puson kindiat ya ka jinglong tong jongu Thomas Apostol kumno uyade badu jisu haka jingim bad ngetip naka gospel kaba pule menda kumno u Thomas Apostol ula artatin kibri ke shayad kot ya u Thomas Apostol u Thomas u artatin ayu ula artatin namarba shimla shania yaki para apostol namar haka por jisu lawan pau haki apostol hadin ke jimmi pap u Thomas shimla don rengkat badkila ong ia u Thomas ngilayo ya u kenrad ngilayo ba ulami pat ne ki baya u Thomas shimla ngeit yaki kam shimut ula kendait ya jisu ula don ke jingid ya jisu Henry shimla ngeit ki apostol para apostol namar ulatip ya ke jinglong jongi para apostol don ge bala pejingai na jisu habala kem yawu don ge bakendai dia jisu bad habala mina ke shindur jongi bangila yo ya jisu ngila yo ya jisu ba jisu la mi pa shisha u Thomas shimla pediang kam shimmut ula jingai na jisu kam shimla mut shimla don jingait haga jimme pa jongu jisu Henry kumbalong mangabad mapi ngiru ngidon ge jingtrang ban yo markoma habang yano ngidon kata ke jingtrang ban keren bat ki markoma ban yus ngo naki ban don lang bat ki bad hake jinglong buryu jongu u Thomas Apostol ula tat hadu bangat yo yawu kendra janga bangat tewan ia keti haka kurum jangu bangi peit ia kiding prek haka ti jangu ngan nge kane kalongka daka shin janga jingid the love in its fullness ulakwa banyomat jingid nau jisu ulakwa ban kataya jisu mano na padeng jongi bam kwa ban kataya jisu baro mangi ngikwa ban kataya jisu ngikwa ban yo madia jisu bad kum o apostol uba idia jisu ulatrang ban kataya jisu lese ki vei pat ki apostol kim shimla pen pau ya kataka jingkwa jongi ngikwa ban kata kila peit bad kila nge Henry u Thomas pat uong ka jingyo mad ya ka jimmi pa jongu Chris kade balong shibinda ha ka jingim jonga kanamba kachaba nga Lait-ïa lap kalong shisha ka jingya lap ka banadu ka donu bangikot iyawu u Thomas u artatin Henry ladangi ti jilliu yakata ka jingle jongu ngilaban yo u Thomas u bala shirhem yaw jisu ulak balakwa bandon lang badu jisu bad ka tinu balang yusngo ki shayad kot yawu didimus kabamut ayu twin bad ulong ukun
uba yasrim badu Jesu u twin bad ngidondru ikikon kibala ka twins haka jingim haki inga sem jongiru ki yasrim bad ngimlaban penya pair yaki hangne u Thomas u yasrim badno u Thomas u yasrim badu Jesu badu lakwa shushu ban yasrim badu Jesu haka jingim ka chomu badu la ong ngakwa ban ketaya Jesu ngakwa bandon badu Jesu ngakwa ban paid ya Jesu nganom ngait na marba kila ong henre ngala kwahi yala de shimet ban yo ya Jesu ban ngila ban yo I ko himman ko para u haka gospel jongu ya anis Bakhuid ngila ban ya kendu u Thomas Bakhuid kive pat ki gospel news ngo tangka syapanga jingjid jongi kadar ngut ki apostol handala kadau ke kerteng jongu henre haka gospel jongu ya anis ngia kendo ya Thomas lesengila banong laisi haka linnong kabakat saw san news ngo u Thomas ulakeli peni ya kalindi udang kerli ya Jesu peni hangi iyaka lindi hangno haye menle badu Jesu ula jubab haka taga por iyaka jubab nagabenda jonga bar jompi nagabenda baro ki bange badu Jesu wong ngalong ke lindi ngalong ke jing shisha ban ngalong ke jingim shumudur lada u Thomas shim kerli kat aga jing kerli khatokan mi yakane ke jubab na u Jesu but kane kaktin jongu Jesu ka ai jingmut ai jingim ai mensiam ya born mut ke beriu habang is no kodlat habang I don jing sausi habang is no kamindo ayu ban im hagane ka parte kane ka kandin ka bau Jesu la ong ngalong ka lendi ngalong ka jing shisha but ngalong ka jingim ka ai mensiam yaki nang dang itip shishu haba u Jesu umut ban lay sha batani haba ulayo sngo yaka kubor bawut Lazarus pang ushitam but baru ki apostol kila kang ya Jesu wat num late na maru Jesu la karan lupa ha Jerusalem un sa shitam baru un sa ya baru Thomas ula on ya ngiru ngin late banyap rengkat badu Yohanes kadvei kat Henry ya ngiru ngilei banyap rengkat badu shimla kang eu Jesu kumbalai ki ve pat ki apostol hangne ngiu yeyu ya ke jing slur jongu Thomas Apostol banyap rengkat badu Jesu kalong ke jimmen do yewu banyap rengkat badu Jesu kalong ke jimmen do yanga badiapi hage jinge kristan jongi ladang yap kalam u Jesu kamlong ke jimmen do yangi henre ladang yap rengkat badu Jesu kalong ka bamin doy namar ngin saya serim badu Jesu ngin senang id ya Jesu ngin saya kendu ya Jesu tengiru hake jinge jongi ngide bandon kene ke jingtrang ni habenya rengkat badu Jesu katsheba u Jesu leit ni bodiawu nginum ino ya Jesu namar kadon ga jimma hakata ga jakabangi bangi sa bunsin kidon ki kristan ki pajingai na Jesu namar kadon ga jingalle persya ki kristan habang yusno syapanga jing shala bain kerleng ngidon ga jingting hapo jongi Kaya kata balik kata ka jingting kawan namar ngimpat don ke jinged hado kata hau Jesu ladangi nengiya ngilong ki jongu Kris kalong ka pamindo yangi ban iap rengkat badu Jesu ban rengkat badu Jesu ban ngide bandon kane ka jingtrang hakaba ngiduai mendakasngi Kotrai Jesu nganom ino iya ke jinged nganom ino iya me lano ru yam wan hakamat ke jinged kabas bunjai but kanekan perlong yangi kristan ki bacanai nangdang yusno u Yohanes Baptist ya ke gospel jongo Yohanes Baptist kalastang kumno kalastang but kabaong kaktin kalalong oblay kaktin kalalong oblay kaktin kaladon bado oblay but kaktin kalalong oblay
But minda ngius ngo ya ka jimpla jinge jungo Apostol Thomas. Ula plakum no. Yenda ula yo iya ujisu hakama jungu. Ula ong kotrai junga koblei junga. Uyanis Bakhuid ula penito yangi uhikai yangi kaktin kalalong uble minda naka shindur jungu uwe apostol kami ayu ba ujisu ulang uble. But kiwe pat lai ngot kinong to gospel ki ang ha ubriyu ha ka jinglong briyu jong Jesu don uble. Henry Uyanis Bakhuid pat wong kumno ha ka jinglong uble ngiyoi ka jinglong briyu jong Jesu. Kabam mod uble udon ka donod uble udon ka jingi diangi ban pediang yangi ki briyu baro ha senda jongu ha ka donod jongu ha ka jinglong uble ngiyo iru ya ka jinglong briyu kive pat ki apostol ha ka jinglong briyu ngiyo iya uble kandan ka jingya per habang ngiyo iya uble but ngiyo iru artat ya ka jinglong briyu hangdo ngilaban dong ngaru ngadon jaka ha ubale ngaru ngadon bindalang badu bale kane kalonga jimpla jongo Thomas Apostol kotrai jonga koblei jonga bad kane kalonga jinget kaba penskem yangiru ngim junget ha ujisu balawan ka ha kene ka parte bad bala im bad bala ya bad bala mipat henrengi ngeit ha ubale ubashang ha kamon jong ubale bad haba u Thomas ula pla ya kane ula yo iru ya ka Trinity Bakhuid ha kamajomo ula yo iya ka Trinity Bakhuid badula ong kotrai jonga koblei jonga melong u kenra jonga melong ublei jonga ngamdon kiwei pat ki kenrat light no mame ha ka jingim jonga ngamdon kiwei pat ki ble light no mame ko ble ha ka jingim jonga bon sin ha ka jinge jongi ki kristan ngila tip ngidon bon jait ki kenrat ngi perlong kenrat bon ki briu ha ka jingim jongi ngi perlong kenrat bon ki kenja parte kinja bor jongene ka parte henre ka jinge ka beshisha kalong tang uwe kenrat don ki bri ke ba pelong kenrad ya kaspa don ki bri ke ba pelong kenrad ya ka jimba bri don ki bri ke ba pelong kenrad ya ki paralok don ki bri ke ba pelong kenrad ya ki kardan ba ki bat don ki bri ke ba pelong kenrad bon ki baro jang kane ka parte ka ba pensnga ba yangi henre yangi ki kristan ngidon tang uwe kenrad ubala ban yalam lenti yangi ubala ban yada yangi bad ubala ban Kynmaw Burrom yangi ya utau kenrat ngi mane habang ngi pediang ya utau kenrat ubalong ubalai shisha unshimdi ya ka jingim jongi kane kalong ga jimpla jinge jongo Thomas Apostol ko himen ko para hakane ga Kynmaw Burrom jongo Thomas Apostol tongin duai pa utrai un penyar ya kahima jongo kumbang yes ngona ki kam jongi apostol kahima uble ka penyar ka kayar bad ka kedub ya baro jait ke brio bad mendaru kahima jongo bale katrang bangindup don bun nyut ki kon ki bampat itu ya ujisu wat hakame hale ya ni don bun ki kon jongi ki bampat itu ya ujisu ai kahima jongo bale kanang yar baka jingir jongo Jesu kanang kedup ya baro kanamba ka jingir jongo Jesu ka jingir jongo Jesu kan pelong yangi ki balai luid ban pala kumbala pala u Thomas Apostol ko trai jonga ko blai jonga bangin yasirim badu Jesu bangin long shisha ki kun ki ba id ya Jesu ha ka jingim jongi Jesu ba id ngis ngongo yame naga benda ka negasngi Burrom jongo Thomas Apostol jangari India karko yangi pensle yangi kamdame yaki kristan baro jangari India kumjuru yaki bampat long kristan hadu menda
Enya ro ya utrai Jesus Christ. Ko himen ko parang. Tongen pla ya ka jinge ka jongi. Ngin pediang yau Jesus ha ka jingem jongi. Ha ka nega sngi Burrom jongo Thomas Apostol. Kat bangi pla ya ka jinge ngiru ngi duai shirhem hapo jongi kotrai jonga koblei jonga. Laispa ndriu puwe. Tongin ya kerpad ya ublay upa jangi balayalam ya ki apostol jangu shaga jinge ha ukuan jangu. Nagamanta Pabko Jungi, Bishop Jungi, Kilangdra, but Ketkis, Ba Haga Jingtray Junki, Banyalum, Yala Kakanhon, Langbrot Shaublay, Kundubya, Yakajing Kanpam Shilinter, Ragajing Shania, Hagajing A Ublay, Nikarpa de Megotrai, Nikarpa de Megotrai. Nagbanta kani karampai Kristan jungi pangindubla pan aingo iau blai nagbanta ka jengai ai ya ka jengai hangi ngi karpa de megotrai nagbanta iwai pa iwai nangi pangindup yo I ya ka kti ukres kabayalam yangi berbor sha ka jeng penem haganu kanu Kajingjia hakajing jungi ngi karpa de megotrai nagbanta tuki Kristan kibastang pan arten hakajinget namar kajingjia kiba kimla ban shampang khnang ba kindup hai shaukris ta kajingshania baro kumbala le Thomas ngi karpa de megotrai nagbanta ki Pait benreu jongkari India pakindup ito iau Kris kumutrai kenrat padu belai jongki padban bod yau ngikarpat ya megotrai Kopa ngiaro ya me
Nagabinta ka jinga e jonga jinge bala wanra yeki brio daga jingelap ki apostol. To ka jinga side jongi kan yarap yeki kristan baro ban kan show ya ka jinga e bakila yopediang bad ban nang roy man kasngi ha ka jingit yavu Chris ma u uba im bad uba sanchar but me genom la genom. Amen. Laispa Andripusa. Toya duai ko himen ko para baga jinkinia janga ba jumpi kallang ka ba priang hun ha ublay upa badan bor barro Kopa topediang ia ka jingtarwa jong ka yinga sem jamme kabas ngongu ia ka yame barabor na marba layalam iki ban nged ha ukun jamme ujisu mau uba im but uba sensha but me genom la genom. Amen. Utrai undon rengkad bat pim Rengat Bapiru. to kentiu yala ki donod Ikan tiu yaki shau try. tongin aingu ya utrai ublay jangim Kasong hok bakadei. dashisha kalong kabashong hok bat kabadei kadeiti jangi bat ka jing penim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame ko kinran ko pa Bakhuid ko blay badan bor bat bam jekut namar mame ko nongap lamborot bam jekut memshim ino yala ka kinhun lamborot henry lempa ki apostol balakarku kamdam u Thomas Bakhuid me yai sharai bat yada yaka but bakunda endup la bensen shariaka daki tuki ba melatung banlong ginong sharai kiban yalam yaka haka kerteng jongukun jame bat kumda rengat bat ki angel bat ki arkeingel rengat bat ki kats em bat ki hima bat rengat bat ki kinhun bat ki bor jonga bening ngirwai yaka jingruai jonga Burrom jame kadba kalempur ngi pen banam. Sana you may to
Ko himmen ko para hagane ka por ka bakantang ka bakhuid thongena ngai thia ke jingang nu jungi baro shau trai ba undupen gandang undupen sle undupen khoi pen khia yangi duai ru naga binda baro ki badon kerteng Thomas ba utrai un pen sle shu yaki lembaga jinga sai lem jungo Thomas Bakhuid Dashisha melongo Bakhuid katrai katemei jong ka Kynmaw Burrom namar katang ikarpad yeme topen kuit pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bapa ya umen siem jame kum ka umje halo jangki bakindup kelalong yangi kamet bakas nam jangotrai jangi O Jesus Christ. Hakapor baladino yavu badala ka mons ngoba ulapediang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu bad ul dakaba aingu yame ulakdia yavu badalai halage sentran u ong Toshim batabam na kane pi barro na mar kane kalong ka medjanga yakaba enaiti na ka benda jampi Hakaju ke rekomenda lalaya bam ulashimia ka kuri bada ka baingo biang yame ula ayaka halake sendran u ong tushimba to di na kane pi bara na mar kane kalong ka kuri janga snam janga jutang bate mai bad bam jikut yaka bayan pen mi naga benda jampi ba naga benda ki babon yaka ban mapi ki pop Taleya kane ban Kynmaw yangam. Kos namba kardor jango Chris tapen koi yangi tapen koi pen kia yangi tayada yangi nau bamen naki kalam Kajimaya jong kajinge Kata sin bangi bamune uku Bangi ni lagane akuri Iben na kajing yap jong wikuta Tadadu Namar kata ngi ke bapen menda ya ke jingya bat ke jingmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upo jang jingim bat ya ka kuri jang jim penim ngi daing waidem namar melanyu yangi ki babit ben ya hakama jamme bat ben shakri yame da ka bas nge verit ngi karpa yame bangi ke bayo benda hakamet bagas namo kris ngilong ki bala penyat le kawe da umen siem Bakhuid Token mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hasatala kaparte batta penjanaya kaha ka jingit ringkhat bado Francis uppa Bakhuid jangi fadan some administrator janga diocese but baru ke lingdo but kiriniam token maulem roya ki himmen ki para shinrang bat kende ki bala yoti ada ka bakarmani ka jimmi pat badia baru ke bala kalat no ha ka jingis ne jamme top diangye ki shaga jingsha ka kama jamme To isne yangi bara kam kerpang ya bar ki kerstan ha ri India bat kum juru ya upai jang ri India kindup eat ya ujis ngi karpat iame kanam bareng khat bat kamari ya te so di Bakhuid ka kami jang obale
u Joseph Bakhuid o Kurim Jaga, ki Apostol Bakhuid, u Thomas Bakhuid, u Francis Disease Bakhuid, but Bario Kirikoid, ki bala pensung bahaya me pateng la pateng, ngindup long ki babit, ben yo bin talem haga jingim bam jikut, but bangin ra, but pendon Burrom me, da u kun jamme, o Jesus Christ. Dawu lembadu badhawu kallong hame uble uppa badon bor hake jingelang kawe jungumen sim Bakhuid barok Burrom bad ka jingyaro junom la junom. Amen. Kohimen ko para tongin tuwai hakanega sngi Burrom jungu Thomas Apostol nagabinda ka ri jungi nagabinda bara ki kristan ke badon hapadeng ki jinge ke badu jinge ke bala sakaba kom juru nagabinda bara ke bampat pediang yew Jesu haka jingim jungi ai bara maki kin pediang yew Jesu kum nom penim junga jingim jungi kopa jungim upa happening kalong ka Bakhuid kristeng jame kan wan ka himacha kalong ka morn jame hakan daw kum happening to ai yang imen ha ka jimbam jungi kabahala gasi par to map yangi kirin khang jungi kum bangi rungi map ya ka beles new yangi padwatilam yangi shaka jim pen choy and rai ta plait yangi na ka basini to plait yangi ngi kar part ko trai na gi jing sini bara hage jing spoon jamme toy jing suk jing sign hage sngi jungi kanam bada ga jingerap ga jing sne jamme ngi light bara bona ka pop bangin yo jingeda na ga jing jin jar bara kat bangida ngap ke melendi ya ga jing karmen Bakhuid pat ga jing wan pa jung nang penim jungi o Jesus Christ. Namar ka jume kalong kaima ka jume ka bor ka Burrom jinam la jinam. Kotrai Jesus Christ may ubala ong haki Apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe digi pop jangi henry ya ga jinge janga balang jamme bad ha ga jing spoon jamme to ai haka ya ga jing suk bad ka jingetali ka we kat kum ga mon jamme mame uba im bad uba sensha jinom la jinom Amen. ka jing suk utrai kandon barabo renka bat pim Rengkat pat pir. dap ta ka jingi utrai tongin ya ing markalia. Kukulang bra me bagi no ki pop ka percay dos yo senayagi kukulang bra me bagi no ki pop ka percay dos yo senayagi kukulang bra me bagi no ki pop ka percay do ai jing suk yangi. Hakumi ukun lambaro chung ubale ya uba u Thomas Apostol ulapla ko trai chunga ko blai chunga uba kit eki pop ba map eki pop uba pen kuit yangi uba pen kait yangi so kito ke bala kot shaga jing kawai chung ukun lambarot kamet pada senam jenggu Chris kan rianga shaka jingim bam juga.
ko pa ble ko ko na ble ko men siam Bakhuid ngi mane yame ngi ro yame hagani ga sngi Burrom jang Thomas Apostol jangari India Melapen kadang yangi ko try lemba ka met bagat nam jamme hagani ga Eucharist Bakhuid pen slash shu yangi daga jinge ka ba jilliyo Pangindu pelarang kabado Thomas Apostol Kotrai janga Koblai janga Kotrai Yada sumari yangi Pangin light na kinu ki jingtan juga jimpan shoy janga nega pertai Koblai jangi Wan yada yangi Wan sumari yangi Wan pen koi pen kia yangi Haga jing shitam haga jing jinja jangi Wan perlai lord yangi nagi pop sang jangi Wan perlai lord yangi nagi jing sosi jangi Ko Jisu bai id ni id yame idwai naga binda ki kon ki batya panga ki hospital idwai naga binda ki kon ki barake ke sngi idwai naga binda ki kon ki bai Kynmaw ye ki bai batoin ki barakalat idwai naga binda ki kon ki balinga men suyam ki basno kenja ki bakarni ya ka kiat ya ka drug ya ki kenja jingdi barra bagin light nak jing suni barra jingene ke pertai ko Apostol Thomas Yesai nagabinda jangi ki kon jangari India ko Thomas Apostol dua yesai nagabinda bor ki Kristan jangari India pangindup scam haga jinget pangindup HRRC ya Jesu kumba layit mame haga jingem jangi haga ban shayap mater ai boring ko Jesu minda lemba ga jinge silent jango Apostol Thomas bor mangi bor ki commissionary ki nanga basai so haga bor jame Jesu be ai boring hallelujah 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 Jesus pensleyangi hagani kasngi Burrom jung Thomas Apostol pensleyangi bangin longi Kristan gi bajanai bangin longi kon gi bakki imbia naka jingyo tia jungi naka jing talat ka jingai jungi bangin longi kon gi wan pai shame Jesus hallelujah 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 penshirhem yangi penslor yangi bangin do playa ga jingai ko trai janga ko blai janga hallelujah 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 Jesus to nginya duwai kopa ai ba ka Eucharist bangila leniam kanira bangin nang jilliyo ka jinge ha ukun jame ya uba u Thomas ulapla ba ulang utrai jangu bado blai jangu ngi panya kane lemba uju ujisu utrai jangim Amen. Utrai undon rengka batpim Rengka berpir. mu ya ka klei jambi karpad ya ka jingarku lemba ka jingya side lem jangu Thomas Apostol to ublai ubapalong yapi baniang scam ha ka nongrem ki Apostol un karku karhai yapi lempa ka jingta wa badon Burrom jongi Apostol Bakhuid u Thomas Apostol jangari India Amen. to un penrius pa yapi da ka jingi kai bat ka nuksa jongi Apostol bad hapo ka jingi da jongi un palong yapi ki saki hakamat ki briyu Burrom Amen. Bakumda lemba ka jingi side jongi Apostol kamdam u Thomas Bakhuid pindup iyo yang ka nompateng jangari bam jikut nama da ka jingi kai jongi pelayo yang ka jing scam jong ka jinget Amen. Pat ka jingar ko jong oblay badon bor baro uppa badukon badomen siem Bakhuid kan hiar happy pat kan sa bat pi junom Amen. ya lesuk ban penbana ya ka kubar baba jong utrai da ka jingim ka jompi Yesu ya Nomor arspa kendaipo. Arspa kendaipo. Apostol Bakhuid Burrom, Nongstoin
yo Vile Yigaya Gaperte Gai Jing Gai Bapila yo Vile Yigai Agaperte Gaboru Blay Gatre But Pim Kane Shitam Pim Tlat Pim Swai Hade Hakum Pila Aiti Hadu Banya But would you try Ate Hakum Pila Aiti Hadu Banya Would you try And you try Jesus Christ.